Augusta Ruguru mwikari wetu ria Manjimbo tauni ria Embu ni mwikari wa vakuvi kwenye marua ni ekinae aregwa kavinda karasa makoreto makiagagia turi ya kaunti ino. Ruguru andikithitie thara ya mwegano wa ngiri 30 thutha wa gutua thito yake na gwaca wilimbaru na indo ciingirira ithitoro iyo gukumagiria maoma kuya injinia no ya ngari mavuna mathiga ni undu rito wayo wanathengia gukorwa ni mararaikiririe gutwe radio battery na maguru ma spare mangari yake. Muthenya wa Jumatatu mathari mathaa 1:30 Harrison Waiyanya mwendi wa marindi na TV tauni ria Embu akorire nduka yake yitwe vakuvi indo cionthe na uguo akiandikithia thara ya mwegano wa makiria ma nuthu milioni. Igoro ni avingurire wira wakwa kama kawaida nauma kanitha na navinga no munthe ngioka kuvingura jemanirie na mirango imivingure ni mikora tene. Nduka ya Waiyanya igatagati ga tauni ya Embu ruterere rwa stage ya ngari cia kuthie Runyenje na Meru na vakuvi na station ya kwendia maguta iria rutaga wira mathaa 24 kwa security ya Embu ithiete ku kwithirwa ava mbere ava vandu varoneka ni varaiwa nakuo kuria andu mena matukana ku ndari ni kuthia atia kwithirwa security nginya guku barabarari vakuvi na barabara vandu ngari ravituka andu no maraiwa. Woi ucio ugakorokio ni urigitiri uthararite kuona mweri uyu makiria manduka cia biashara itanyiviririte inyanya thoko ria manyatani itwitwe na gutiga ene makendekagithia thara cia ngiri magana ite kandi cia ngiri na cia ngiri 7 na magana mana na kurai na thigara cia ngiri 7 na nacoka na iwa gintu siringi tuge 60,000 ira endironi guonga ni gutundika nduka igire na kavinda gakuvi ni gutunduka kuma inyanya na spa na gukathi gutuca kwandika ka spandi kavana uguo biashara tugeka vanda kutika manyata gutiruka kwa ugitiri kuronekana wariria mvunge cio gitirithiete na mbere na kuvecana mikana ya kuvurana ciiko icio ukumukana wa vakuvi wiwa kamishina wa gitaro kia rathoro ya vururi Porotich uria ugite arai na gikaro na mavitha ugitiri na amamurithia makundike mitaratara mikinyaniru ya kuthiria wei uria uronekana na wingi gitaruri giki ni kuhakikisha kwamba wale maofisa wa usalama ambayo wanahudumu sehemu hayo wanakuwa responsible for their areas and hiyo inamaanisha kwamba proper supervision and proper demands for delivery of service. Twauga kuma Jumatatu akora maundu ma matigukora mavingetwe ni twambiria demonstration gukweta kathira nginya yoke addresswe ni county kabisa. Mweri wa kenda mwaka muthiru MCA wa Wandie Vururi ni watwikirwa kutharikirwa ni ekinae gwake mucii mwena we Ciara na agituika wa kugurarua. Mwerire wocio kamera cia CCTV mwena wa Runyenje cia nyita yana make indo cia nyomba ta TV na ngasi kumana na wui ucio gutiri mundu wa guonthe wanaikwo ngono undu ekari maroro ta mvonge cio gitiri ni undu wa kuma mawirari wao makiuganio gitumi kia ekinae kugia vinya wa kumagagia. Borithi ciange mari ni mamamite kurairwe kwa DC kurwira security kwa wa state na nauga niye duty ya borithi ne ko protect ando na properties yao. Borithi marutero magoro gukakuruta na ne turego te already ko matirarutero magoro ko makiruta viandikithia ria ekari ni kuthamithwa kwa mavitha monthe angathi cia kuma OCS kwambata undu maretikia ni kugacithiria ugitiri kaunti rino. Vanduri Vakameme TV ni tauni ria Embu ni Beta Dennis Fundi.